баъди ба танг овардани зиндагӣ Аюбзодаро ӯ аз Кӯлоб кӯч баст ба шаҳри Қуръонтепаи он вақта имрӯз Бохтар омад, ба телевизиони вилояти Хатлон ба кор даромад. аммо зиндагиаш пеш нарафт ва ӯ маҷбур шуд ки ба пойтахт биёяд. сабаби аслиаш наёфтани сарпаноҳ буд ва дар пойтахт чанд ёру бародар ба ҳам омада ӯро дар хобгоҳи коллеҷи омӯзгорӣ шаҳри Душанбе ҷо карданд ва тасаввур кунед ки 5 кӯдаки ноболиғ бо оилааш ва худи ӯ ки 7 нафарро ташкил медоданд бо як маоши ночизи эҷодкор дар хобгоҳи донишҷӯён албатта сангин буд. дар чунин як рӯзе як бойбача тасодуф дар иҷорахонаи хобгоҳи коллеҷи омӯзгории Аюбзода меҳмон мешаваду бо тамасхур иброз медорад ки чаро хона намехарӣ, барои чӣ хона намесозӣ, сабаб чие ки ин қадар худатро паст мегирӣ. ва ӯ ҳис мекунад вазъро ва бо алам ҷавоб медиҳад ки ин моҳ дер шуд. ӯ мепурсад чхел дер шуд, ин моҳ барои зиндагиву барои хона сохтан чӣ муносибат? мега маош тамом шуд, маоши ояндаро гирифта як фикр мекунем. ва пагоҳаш бо як шеъри пур аз дарду алам, бо як сӯзу соз ки аслан эҷоди Аюбзода сартобапо чунин аст, вале ин гумон мекунам дарди бисёр даҳшатангези инсон аст ки каме одамон онро таҳаммул карда метавонанд. бо номи гӯшвораи тилло. мутаассифона ҳамон рӯзе ки он бойбача барои ба зиндагии Аюбзода эрод мегирад, тамасхур мезанад, духтарчааш аз ӯ талаби гӯшвори тилло мекунад. атаҷон барои чи духтари ҳамсоя гӯшвори тилло дораву ман немега, мега ки ман калоншам мехарам барои ту ва дар андеша мемонад ва чӣ бояд кунад. ҳамон шаб рӯз тахминан соли 97 буд, як маҷмӯааш пешниҳод гашта буд ва ҳамонам мехоҳад ки ба ягон роҳу восита ба фурӯш барораву ақаллан ягон гӯшвори оддӣ ҳам бошад харида ба духтараш пешниҳод кунад. вале мутаассифона дар ӯ шаб рӯз ки ҳама мунтазири дастнигар буданд ва эҳтиёҷ ба як бридаи нон доштанд, касе китобро ба як тини мушак ҳам намегирифт ва ӯ зору қомат шикаста рӯзи дароз гашта ба сари хам ба хона меояд ва ҳамон лаҳзаи ба духтараш рӯбарӯ шуданро шеър мекунад. шеъре ки ҳақиқатан ҳам дарди инсонест ки рӯҳи инсона аз сӯзиш мебарад, дили ӯро метарконад. агар ҳақиқатан ҳам инсон ба қадри зиндагӣ расида бошад ва даҳшатҳои сахти зиндагиро аз сар гузаронида. боре китоби маро хонда огаҳе, ояд ز لحن نکهتی شعری سفیدی تو بوی امید گفت. اما سفید نیست رهی روزگار من، چشم سیاه دخترم یک روز پیشتر شعری سفید گفت. یک من فقط بدانم و داند خدای من، که از روزگار تیرم شعری سفید را چشم سیاه دختری من چون گرفته بود. دزدیده بود صنعت اشعار حزن را، از آب و رنگ صنعی همسایه دخترک مضمون گرفته بود. آن روز پیشتر زرهی کار رفتنم، پیوند عمر من هوسی گوشواره کرد. چشم سیاه حلقه‌اش بس که امید داشت، بر مغز استخوان دلم سخت کاره کرد.
بر گوش گوشواره نمودم نیاز او، گفتم که شعر خویش برم پیش عاقلان، اما کتاب شعری مرا کس نمیخرد در شهر بیدلان. آن روز برگهای امید و تلاش من در چنگ باد بود، بدخواهی من بدیدد چنینم حقیر و زار، از جهل شاد بود. یاران بینیاز ز روی نیاز من می تافتند رو، گویی که آبروی من و جرأتی مرا می بود آب جو. بر خانه همچون آدمی بیگانه بیگهی، جان و دل پر از غم و از درد آمدم، چون مرد رفته بودم و نامرد آمدم با کیسه تهی. آوه چه سخت بود دمی روبرو شدن، از من امید دختری من گوشواره داشت، از بیت ابروان سیاهش دمیده بود شعری سفیدی درد چو معنی عمر من، یک مطلع حزین بر کاغذ جبین. من خاک راه گشتم و از خاک ره هنوز، آره امید دختری من گوشواره داشت. در شعر چشم روشنش تشبیه مهر بود، در مقطع نگاه ولی